Aduh, jogetnya kita nih klik 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 ya di. Cik 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 cik. Wow, wow. Lah, banyak ondel-ondel di sana no. Aduh, hihihihi. Nah, mantep banget ya kalau gitu ya. Aduh, udah siang nih ya. Udah liat apa nih ya ini? Ya, wah, Cak, aduh, Cak. Wah, gua kabur kemana nih? Wah, gua lari kemana nih? Waduh, Cak, lo ngapain ada di situ tuh? Ya, aduh, si kecil tuh gimana ya? Gua mau lari kemana nih ya? Gua takut di tali jalan ya. Wah, gua mau ketemu sama sini. Waduh, gimana ceritanya? Wah, ya, sih, gua masuk dulu. Aduh, kagak ketahuan nih udah mana-mana lah ya. Wah, kok, ya. Nah, cuma segala ondel-ondel. Aduh, kita dikejar-kejar lagi orangnya. Wah, udah saatnya nih, waduh, terus, begitu ayam, po. Kita ketahui begitu. Gimana sih? Lah, kita kan baru kecil ini. Ya, tuh kan, tuh. Tuh, lu, sono. Lah, gue takut sama lu ngapain marah nih gue? Lah, ngapa nyender di situ ya? Oh, tuh kan, ya, mantap nih, tuh. Kita, waduh, minggir. Oh, sono pergi. Waduh, lah, susah amat sih. Lu sih dah, ketaunya gue mah takut nih. Ya, aduh, kita dulu, gue pergi nih. Lah, lagian, po, ngapa masuk dalam ondel-ondel? Ya udah, gue takut nih, aduh, pergi, po. Aduh, gimana sih ceritanya nih? Lah, ya udah, sono lo. Lah, ngapa, po? Lo pergi. Iya, udah, kita pergi. Bandel lama sih balut ya, dibilanginnya ya. Aduh, kita takut ya. Jatuh. Gimana ya, kita bangunin. Gimana sih? Tuh, po, lu kan. Nih, po, di sini nih, tuh. Nih, bangun, po. Nah, ini keluar. Kagak lah, ilah. Kita kagak seru juga tuh. Kita nih, mantap banget tuh ya. Gimana tuh kan? Gue bilang juga apa tuh ya? Lah, po. Aduh. Lah, nggak boleh jatuh itu ya. Lah, kita nolongin tuh gimana nih ceritanya nih? Ya. Aduh, po. Agak tahan, kita pusing jadinya tuh.